I ćao svima ljudi, ja sam Kimi, kao što vidite danas snimamo prvi vlog na kanalu. Dakle, idemo na Frušku goru, tačnije u Rakovac, to je tamo negdje iza Novog Sada, nisam sad baš siguran gdje. Znači, treba će nam negdje oko sat vremena dok stignemo tamo, tako da javljat ću vam se par puta, znači vidimo se tu negdje na pola puta, kada vam se budu javljati, tačnije, ajde. I evo nas ljudi, stigli smo, znači trebalo je negdje oko 2 sata otprilike, zato što smo pravili pauze. Znači mi smo trenutno tamo, u toj kući, ali evo pogledajte vi ovu divotu, mislim stvarno. Meni je ovo stvarno onako prelepo. I ono ljudi, svi smo se dole, kao što možete vidite, kiša je počela, tako da ovo ću brzo odraditi, zato što sam moram da idem tamo u vikendicu. Znači ovako, kao što vidite, nisam poneo štap, zaboravio sam ga, ipak nije bilo mjesta u autu više. Ovdje imamo jedan izvor, znači ovdje ne bi ni mogu bukvalno da pecam, što je trska, što je to jako plitko. Znači kao što možete vidite, jako je onako malo vode ima, bez obzira na to koliko je, ovo sad ću pokazati kao što onda se vidi koliko ima vode. Znači, ovako. Dobar dan! Ok, tamo neki. Da! Evo, kiša počela. Znači, evo kako politsko. Ok, evo ga ovdje stima jako lijepo. Znači, ajde sad idemo tamo čak i ovo, kad to budemo vidjeli, pikam nazad, znači gotovo. Kao što vidite, isto brate mi je prelepo stvarno, pogledajte vi ovo, koliko puta sam već pokazao i dalje pokazao stvarno, zato što mi je stvarno prelepo. Znači, jako mi je drago što sam došao ovdje. Ovo je inače Vukovac, kao što sam već rekao, znači to je kod Fruške gore tu, znači, javljam se ja kad budem tamo stigao čak, pošto ima baš dosta da se ide. I evo nas, tu smo, kao što možete vidjeti, stigao sam. Sad ovako, ovdje je bukvalno gora situacija nego tamo. Ovdje, znači uopšte bukvalno nema vode. Evo šmakice da vam pokažem. Znači trčim, tamo ima golubova, brate, jako su lepi. Ok, ovdje nema vode, izgleda da onaj izvor nije toliko jak da nije čak ni do ovdje došao, što je malo čudno. Mislio sam da ovdje tamo negdje ima neko jezero možda ili nešto tako. Ok, ovdje isto ima izvor neki. Nema vode. Nema ni tu, brate, bez obzira na to što ima trske. Uglavnom da ljudi, eto ga. To je to, znači to je neki kratak video. Ovoga sada, javljat ću vam se još par puta neki. I vidimo se do tada. I evo nas ljudi, stigli smo, znači napokon. Znači shvatili smo i na još jedno mjesto, tamo nisam imao vremena da vlogujem i to. Uglavnom da, nadam se da se svidao klip, ja sam došao napokon kući, brate. Tako da, to je to što se tiče ovog klipa, hvala što ste pogledali. Nadam se da se svidao prvi vlog na kanalu, lajkite, šerujte i subscribeite se na kanal, do tada veliki pozdrav. Do sljedećeg klipa veliki pozdrav i ćao.